Abaibuli mbali n'ekibako egokeria magayo kwenyorera chibasari imeyebunge ya West Mugirango okwana n'Ensoko TV nigo bagokire serikali asokwimukia egetambukiro ikikiyogosira emerobilio y'echisemi nanya nabo nigo bagokera obukoreri bwabo bisabe serikali abaikiranirie amaganio ya Abaibuli asekolende babolia aborokiwa ocha kwenyora bali batali kwenyara asamatuko abosio tuacha senyonjo ye passer mocho kola no ile passer na banda wanafunzi wetu skulu wao njomo kwa no monene no linga serikali yetu ya tokonyire mono na ende mono nabo bisaba itu serikali ena bakoligereria ikatoa abo bisa barabaya babwate mioyo emiya babwate chingendo chingiya togo chato akaratu achire tokoria maswali buna ntu abatu abiri buna nabagotu batoiraneria twagenda katuisanegete ngambia twacha sabo bisabaitu abana ababaito bali chisukuru nda otoko basabanga nyasaye oyo batonge takatuba abalere abaye chinguru bamumanya nyasaye nainde basome gwetera chinguru chyo manene bachakotokonya gochibosio bakonye ne serikali yeito n'abantu baito nabarabu nabaligeribu nabagokonye mambia nyasao bakonye banyore kibakonyora nabaruti gimelia bakonya abande basuke ense yeitena kogenderera boigo buyaigo asensemo ya borokigwa nigo bairaniria ngambio mono gucia ase abarai bebungeyo nakori eire yo guchigokora omukia ile gokonyeka amatuko abosio. Kwangu mimi hii basari itanisaidia ili niweze kukaa shuleni nisifukuzwe kila mara, ili niweze kuwa impact na wengine. So na ningependa kushukuru our leaders for giving us this bursary so that they can help us to continue with our education. They say that a hand that gives is a hand that is blessed. So may God bless them. Leo tumefurahi, tumepewa bursary na viongozi wetu Steve kushirikiana na women rep, tumefurahi sana. Sasa hii zitatusaidia hizi pesa tukae shuleni tusome tutie bidii ili na sisi tukuje kukaa maana maisha huko mbele. Omubisamanene kurwa service yo mubunge o West Mugirango nigo airera emerobili yo mubunge Steve Mogaka ilegosira batali kwenyara na kuimukereria ebirengo by'echisemi. Tangani tunajimbia mono sana se mwakilishi mto Odero asota kujete kwa nyawana wali batali kwenyara uno mchumbe wa West Mugirango constituency ubekire samo chibesa tinalinga sengecho kwa nyabara kwenyara nabona se basari abana bara bospi n'abaguru West Mugirango constituency ne namba y'abana abo abange andi mbanyore basari natumaye tubiya basari ya eta abana bonse bali ba apply basari mbanyora chibesa echo emero bali mu chumbe ukimutwaga nelinga constituency ito yonse abana babasoma bali bago apply kubwa mano bali batobati Abaibuli na batali kwenyara banyore pasali keroyo baso mwako era bonse oyitwa kolete bonse mbanyora na butwe na butwere sabunga bonse banyora ibo na constituency egange no yo muchumba nelinga abana baito basome batigara maiga inde constituency twali gorabu endagendera mutu Magiga yokubwatuka chicheki chechi basari cha borokigwa emerongene na babere okuboliwa nigo kwarure gucha ase aborokigwa kwene kia chimbwa chingia ili kogenda gusirwa na gokonyeka. Leo hii tunafurahia ku release checks ya wanafunzi 42. Hii ni disbursement ya pili kwa mwaka wa serikali 2024-2025. Tulikuwa tusha disburse ya kwanza ambayo ilikuwa ni about 600,000. Leo hii tumedistribute 424,000. So kama West Mugirango mwaka wa serikali wa 2024-2025 tumeweza kudisburse 1.1 million. Imeenda kwa wanafunzi 42
Yule ambaye amepata chini kidogo zaidi ni 15,000 na yule amepata mingi zaidi amepata 30,000. Kwa sababu hiyo ndio ile amounts tumekubaliwa kupeana kwa presidential bursary. Leo hii pia katika mkutano huu tumekuja kuongea na wanafunzi wetu ili wale wanaopata bursary waweze kutia bidii masomoni na kule shuleni, na pia waweze kumaintain discipline, ndiposa ile bursary ambayo serikali inatuma presidential secondary school bursary iwe ya maana, na pia tukipata pesa zingine tuweze kuongezea watoto wengine zaidi. Kwa hivyo leo tumekuwa na mkutano na wazazi pamoja na wanafunzi, na tunatumai tunapoa release leo, kwa sababu half term imeisha, wanaporudi shule watatia bidii ili ile basi iwe na ya maana sana, ili tuweze kupata pesa zaidi pia ya kupatia wengine. Asante. Amaya Ensoko TV.